kenkan baba 7 or see wa bosomsom fo asofo okuta bible eye mremudua ye kan ye de nante wasase so but enyo mo ye e kire se osomsom complete ena enyo obi okuta bible bia na kire so yo kristoni okay bible ye tibi de koto abosomfie eye nyankoma de agusuma se difo no ene asofo ne be yusu wo enyame fie but ehɔ ne ya abosomfie enti bible na ekuta ne sa tumi ye wo mo ye holy spirit tumi ye wo se edibu asafo no enim enti sofo betima kenkan baba ohun ti se daily graphic ti se de na no sofo bi ka se bible de eye ordinary book keke ye ntontwene oniadafo ahaye gh too much ena ohwe malupi ene kase osofo malupi me hwe babia me nko babia too much gh kwa na mo video ne to na me subscribe kame ho nyenkohwensem pa wo ho me da asema crowd ebusia for me mamo Acquah bashronko eba too much gh video yi eso midin na ama obuso ana midi address say ana ensema abeto dwa ewo ye man mu no na mede ebe toa mo na ebusia for sisi ade de oman mu emunsem aye bebre ye kakra ye ntimi enkan ye esa ye honorable Kennedy Agyapong ejuma wafa to no so se asofo atrefo edifo de obeyi wo moto akira mansan amobi bia ehu wo mu suban a wo mo dane edi ewo isumase na ejuma wo ye de wa ya mana kodu bebi asese ade hu ka asofo won sem krampa na se o sekra afim because ensem no ebi ye hu pa ebi ye anhu dua ankasa wo te na wo nya ewo so na sisi ade ne current Exp0ses o de betu dwan efa osofo bi ehom a osofo no takrade en wodi na osofo djuma ewo a sorry a woda ano eye Trinity Grace Chapel yosofo peni a woda ano na ne din e the Reverend Peter Acquah na wo baby na efre ebesi eye honorable Kennedy Agyapong the sit show no eso na watch ni nsem no ekwan asofo we e de na fa so onne ne ba no otimu se ensemo ekoso pa na mama ne kire se sofo we ne ba we di 13 years abaywa fefefa wo ko school atese wo sua de na wa peda chepe bi ama ne ho na abaywa yi sanse emwa bi a osofo ne nebusuan e da ye maame nti na ona makonya bi so e de da osofo na asinti wo makwan se tese ne ma no ne osofo no tese wo mo men kakra se efie kro otimu kro osofo na de ama na ejuma wo ye no osofo na ebi ama nti ehu appreciation e no wo makwan se osofo ne ma no so metimi aben ne ba na ye den a eja nti ne nana no eye akola no na enu nti wo magina so ema eye osofo ne ba a tese ne ba be ma ono so ete ne nchen etimi ni abayo na da na oni abayo ne da anyinsen ebe mu no nkwan osofo bo wo nkwan ayede eduro ede mo obi ma ne yinsen anyinsen be mu no ma ko ne eduro e ma oyinsen ne duem abayo no so cheche mu kire ne mame a ene wode ekoto atese asofo ne se de ne ekoso ade nti na wo ba ayese nenti na mame na ye na dwensen ko the police station Acquah report case ni wo na nsosofo ne ba ho aba asem mpeni ngwa se de aba na afanti woni mame ne tena se ekegu mame na sun se wono owo sika de kire no enti se obe na dwensen da semo ebe ko so Acquah police station en na ebe da no foolish case because what is can be wiewere mu e de ato a police for se na be ya nensem no wo bia ndi echi enkoka bi ema no mame ne ejina asem no so ene emwa asofo no da ne kasa kire bi a na nafofo ni bi so ede ama no yese obeka na no atuma afasa ensem no na kwa edim no so no ade bia ma esi ene se wosofo na mu a wagire mu apa acho de ama ne ba jese ne ba ye bone aka wo ka bia ma no sofo na mu so afa kwa bone so ene abayo na mu a ne ba ne da aka ne no ene abayo na sa da empremie nsankwa na ne nie mu no ne abayo ne da so a no abona no so 40 Ghana no de ama no 20 Ghana no de ama no 10 series no de amano owi a osa onene de wia no asa apepa na sese mame pa wase na bibi we chire mame fanya enko bibi na sanya ma we nia no na wa ye wie na ye bo charger we nya kwanya asa kokonfo ho se konfo ne sam to mame ne threat mo ne threaten se so wa heye na asem no odi e chire ade ko apolitifo ni ma wobema eye ensem a eye bone nkwa atomame no amatese na sefo nia asa ahia ka na osofo utire wiase edi se djuma we ya na die mpa e na obese ye mfa nyom na busafo ensem we ene de keka hunti ya ton sa de fre osofo bi e wa ase prophet Bernard ACM o ha obekere ya se nyama ya ekoso no obebie no so e de chene ntujebre ye kwa ye de beba for ane yako aba medem
was a pass and Musumoji bread at Chairman, and I bay na also for ye and a tip mensa ni face so. Prophet Bernard. Utimu say, me go for pan, and some name me. Intimate me the buffo and a some question, we are so full. So full. Already, so for Penia, what that Trinity Grace Chapel, and no, do I ye. Dear Pan of it, my farm, no tea and 7 to be wounded over Carfom. Me da too much GATV crew na tifo nyina ase. Ensem bi say no eya abofo no. Hallelujah. Okay, kan Isaiah chapter 1 verse number 10 tifia asem osi nyamesom pa ne nyamesom bone. Patro ati ase. Isaiah chapter 1 verse number 10 tifia asem osi nyamesom pa eni nyamesom bone. Na eya medwene ho say Bible say ni kwan so sofo wo ya abosi. As a church member, I didn't mind your own say ye boss. But what you say, and you saw so full what you will be quada. Now, Otibi ko yin sengu, no san the idea power. And on Tinkoda. Okay, kind grandma, me from Mundum Kaka, and a ba, and on now by one a dark canny, and or fire if no money drove a money means until the ban on a foam canny. Sir, or so for me ba, and obeda. Na so committee anyame ana ma committee okay say Bible said ye enate ne sana ne batie okay said ye ejatie ne sana ne batie Ezekiel chapter 16 verse number 44 na ubie mu a eya na eya asefem okay kan Safania chapter 1 verse number 4 to 16 na okay kan baba 7 na ose wa abosomsomfo asofo okuta Bible eye mremudu ya ye kan ye de nante wa asase so but enyo mo ye no ekire se osom musom complete ena enyo obi akuta Bible bia na ekire so yo Kristoni okay Bible ye tibi de koto abusumfie eye nyankoma de agusuma se difuo no ene asofo ne be yusu wo enyame fie but eho ne ya abusumfie enti Bible na ekuta ne sa tumi ye wo mo ye Holy Spirit tumi ye wo se edibu asafo no enim enti sofo betima kenkan baba ohun ti se daily graphic. Ti said ye nan no sofo bi ka say Bible de e ordinary book keke ye ntontwene but what you say say okay ufri ho a okay kan that's 1 Timothy chapter 3 verse number 1 ko osi etifia sem osi esu a efata Kristofo asofo suban a e wo se Kristofo asofo ye na die hallelujah okay kan ko osi no kwasiem ni se obi pe ohwefo adwuma wa pa adwuma pa na de esawhwefo ne se wonya ne ho asemi nka oyere ba akukunu na ni su da ho na adwene mu te onye ne ho wese ope hohoye onim nkyirachire onye saduam onye gupogupo na odwo okinkan ko bubo nyuma bebre sika libri ni na afa moja hwiegu ni na afa onye abefo ene sofo be preach ko age so the tablet dey preach me sa so me odifo me mura hoda eja ye fancy on na it say me tumi say fire na ebufo na be fire omni say ebufo na bi na ba omni ye fancy on ye fanto aso eti eja say we sofo e na me oba e wa asafo mu na papa bi a wa ye me na say waka enkranchen sem na me wa sem obrohu sem na say ense obetima ma kuma tom yem na nu tima kyen abe no eno no eye nyina so obetimi edi mi bone say me abe wen ti de opa bi abetimi de ye me ana me pese me bisa sa sem we first thing de o se hunu say nyame fie Bible say oye pataku but oba be fra nyantin manim eno de nyantin ma na buturu but ni mu de oye kire ben oye kraman oye osebo but odi nyankun ma na butunu so kuta Bible a se me bana me no be ka nyame ase na me kuta Bible a adenti na nka kire me se me Bible na me kuta me yosofo but ube wura mu na that moment no onye sofo oye obusumsum ni konfo a o se quote de ma se quote but ni subane ne ye Bible said ye nyame afra ne difo sofo evangelist apostle pastor ye nyame afra no gina nyame agine mo o ka nyame adwene nyame asem e kire oman no but o mebo nyame nwanko ne todwe no senwanko no obo mo hwete me ba to ati ase enye fe se as a sofo pani mu a me fan so ba na kwa akoye bia na da me nsa wo so koye ese wo kra mo di mojafra no ana me boa me pa to ati ase ukinka Leviticus chapter 13 a ukinka verse 8 ni ba o kan o se enam achiwade eni kwan so ba na obi da ho so ne koda a abomination of all time
what do me church members ni nyinara enti se de nyame sunsun anti ni mo be pam na fi wase no no akwa otimu na okọ bonsam je ehu yie enam wachi wade obetimi na da na ne members sunsun na da se de sofo ba ko ne de ekoye no na weni na da na weni na da na enum ya fori members no etu betina asori wa 10 years bi bia nkoso de bia bejo akorasi de bia bejo tight de bia bejo maso afode na nso na bi bia nkoso asori de mo na meti wasi ya ne pete se boni a asofo ne bi ye no ekata o masafo ma no so me pa cho sa nti ema wo mko mo bo bread ne krampa o mu hu erade ni madum se bible se odifo da asori ana se apostle prophet pastor evangelist so da asori anu a o de all the time wa dwe ni se wo de nwanko ni kọ bosasa asoso whether hook or crook emframa bi ebebo bi aso ti bi ebebo bi ala wo de wasibutai se wo ni nwanko ni kọ bosasa aso wo no mo kọ bosasa ba ko tu nwura wo ba ko tu nchechire wo ba ko tu nhio wo ba ko tu esun kabi eno nchire se wo nso ko se nwanko na fa nwanko ma ni butu ba na ye pataku eno nchire rade ka chere Peter se Peter me ko but me I trust you me person me de me members ma so na ejina na so na hwe machiri ma me obusa ne 3 times o se radu nim se me do se me se me do rade a me suban ni me ne ya kire se we de oyo sofo anaso odifo to what ya se ena in the other ways no so no because of oyo odifo ni ntina bua na obo nso de ma no todweko enti sa na ya sometimes ya tia ya asefem aya ebusa nse nti asofo ne yo mo nkenkan twero no esu efota Kristofo asofo no mo nkenkan hwe ena me ya me mlemu omo aya me blemu omo anointing omo no no mo so blame omo se de no maye because of say me blemu omo me osofo bi okọ Bible school ba me nchen oba be ka kire me so difo ma ko Bible school but who teaching say different from here there but ni nyina nso Bible na na yisu me sofo pani ka kire me say ma me Bible nche ma me preach about ntade se so what you say mami me preach about ntade se ba sofo pani ne anointing sa sofo no enjo ko ba bi okọ preach bi anu abo bi so busa me say difo me pekotation a betima hete betima hu se me preach ampa ofre me amede man obi akọ Bible school no oni mu bawu oni mu hwe ena so okọ Bible school 3 months oba be ya born clerical oba be nyame sofo nyame difo nyame so sa sofo tade osunsun obefo techere manwo no di oja twa ho asia enti sa oye boni a eja ne be pepa na that means you are easily said demons be attack you because eja na ye for sure ye encamping a bo ho ban no automatically wo ma da se eja na adum enti aba be ka honam odifo mo na mo kire yense asafu nu ese umfa osofo penin se o spiritual father no mo wo mpaibo mu uye die mu se wo ko se wo bene osofo ene beta we chinse se umfa spiritual father na nti se form as spiritual father wa ko osofo nti se me for as spiritual father na de ebi mu ye nti no na hu be nya se me de me re be hye mu se wo bua me kra wo kwan bi so me meka ne se osofo ne se oboa members na ebe reflect wo abrabom se mami we bia shop amano ebre bia okwa anyenye mu no wo ma ne dan e ma one ne ba ebede mu enu ti mami no betimi ade ne sesi ne bo se wo osofo no wa ye bia ma na enu krampo e ne ba ne team e ne bra okọ report ne ba no kra odina no say dabi wa ye bia bo mi to the mami fan no ento che enu ti wa ye bia bo mi na enu ti me de ni dia ma ne say oh okay o ye me sofo pani me spiritual father me papa ne no me papa preko nti bibi obeke bia okay me shena nti bi de oye bia me fa so na enu nti ebe akonya de ma mo se mo station ye fa odie so se me background mi fa no ene ne da enu de me ni sofo de nya adwen so what you say na wo mu gunya me ni mu ase big time me ba ha be ka kire matiefo nyina se wo mo sia sunsun ya so mpeso mu good Christianity e wo Ghana mem aye wana no eye asofo atrofo de edifo atrofo de enkomsofo atrofo no o ma mkuta sa ba ye tumi nya hu fitumi no o ma sia sunsun ya peso mu good Christianity enti nyoma basa entu ba fin se Kristofo na nka so mu nim di o mo ye ene be ya me kwa so megai entu tina fiade ne beba se Satan ta ko benya esi enye mu jide dodo enu ti ye jimu di se mu ye ja no mu ne ye de beba mu nchen na de so medi e boni se ana ne kra da hu nya po se baka so dwem wa wo tire sie su mu nyame a na wo ko bebi ana unse nyamsumu no
Okay, kan 1 Timothy chapter 4 verse 1 but if you are was ya kire fo atoro fo nso ho wo ba mo kire Bible no obetima kire Bible kire wo a nwa si Bible ni tirase se so fo na si Bible ni tirase ye obi timi kenkan no akwa akotu quotation obe jump sa quotation na bia sa quotation na awurade o pressure se the members ni the money bi o mo ti aso de be sesa every mo bon no musuban bonim e na sofo bia ye nipa uyi ngosira ni adum na ene honhom ni firiwa oye nipa oye honam ni moja ate se wa okay so what you say enu nti na Moses kwaje the 10 commandment free mo bepo no so ba no ni bufui eno tobo sa honi na no ma ya no mo som no Ewurade tia no se me Ewurade mama 10 commandment wa kwa koto obo sa honi ni mu dia me de me nsa na tete wo rocks no so mutan no ena de me nsa tia tro ba sia de wa kwotete wa ko pa rock na for sa 2 tablets ne bra na me mfa me nsa tia ntro so what you say ena wi osofo fru a hwe obi ti se Moses Ewurade ka chen so mfa poma ne nkire epepo no so because of na ni bu afu nto ne ko bo bipo ne Ewurade ka chen se obi mfa ade amome isan sam yo botantim but what you say enti dia osofo ne adinfo ne bi ye ne apostle fo ne bi ye no enye se ye ni correct one ho ye correct genuine one but answer no be mo abre na se mabre mo na ma metam be bi nwe me hwen ena unse se utena ba bi dwene ho nso dia wan hwe nyuma be ka kira ma Bible si ya nhwehwe ne ebehunu ye mbom na obebie ye enti ukwa asode ya maka ewa ha akwancha me de ba ma kira wo de bosofo ni din na busi Awurade obebie sisi ya eye just seconds me ba cho ati ase ba bia wo kono do o de Bible ne ewo ho but me honhom ante ho obi timi kwa club house obi timi Bible ase ne bag mu e kire so kwa asore en so kwa club house nya Bible ase ne bag mu bia ne e odi ko nyina chese we di owura club house eno so be ka ne sei but enye fese osofu muwa na odo nwa si wo se e ma sa nyama we abosonsom nyama we Bible so obi o ya boss bia ye baifo obi a ohwie mojo di bimbu bia okuta bayi Pacho what you say? My imagine say emini ben wo meba be kire the 17 sectors of the witches and wizards. Humpa. Kristo ni bia sumade no. The 17 sectors of the witches and wizards. E kwan 17 a abaifo nya homfifa so omutimi di nyawo. Enti se nipa ne ba nche no kuta sa honhom bia wo ba identify easily. Eja yenko baby for from. Mami ni ka se me mete se wo ka bibi se. Ne sofo peni no ebra ne ba ne e ka kire ne se wonne ne ba ketu ne ba kwa me no sofo ba no adama nyinsa be ma nyinse yugo so aba wode kwato ne sofo enim ne sofo ma me ne sofo e ka bomu ka kire ma me ne se wono oni sika oyo hienu omuso mu sika pa a police force ni mo muso mu sika enu nti o metimi edi sika erebe mama case no aba flash case na wo sofo uwo sika nintine e kire se wo betimi de tietia eye wasafo ma no ehiafo no e found it na se bonu kresi a osofo wo sika no tinde kata so ana me da was obapa okinka the same 1 Timothy chapter 3 verse number that's 8 Acquah o si esu e fata asomfo ne wonyere no subanya e fata asofo ene wonyere no untimi kanche me saw ye sofo maame na be ba kuku na mra wadi bone enso Awurade ani patroti ase enye fekura okinka e bie nsem mebre sofo maame eni kwan so ye obi apentokwa eni kwan so ye obi a wo se ni pantem eni kwan so ye obi a ye oni brefo eni kwan so ye obi a ye konkonse ni sofo maame o enji hwe the Bible kika ye nyina na se ugo contrary to that na that means enye nyame ankasa na ode ne mabi kwa akosia no now the members ni kwa akosia Satan any sometimes say the na make can say asofo di omu do sa quotation omu jampe because on kenkan on ankasa a quotation be gu an wo entubon say because of pride ni anger bi ntino quotation be gu ni ntino do so me pa cho jampe ko the next verse ma me enya ha but na hon hye ne Awurade person de be siesie ne mabi wa so de dem pa cho what you say Matias eja ye ba ewiye no nanso mame ne ka se meti nyema miensa bi ewom kane no oka se
sofo ne ba ene ne ba ne da first na sofo no e aware because of the cotton ni ma sofo before ye de be we ye no ma me ne bon sem bi so e be se mi bi se okaka mi se onim sunsun mu ensem oka se sofo no no onim se ne ba ene ma me ne ba no ada 13-year-old girl no ne na ada ena ebiem so no efe chesa ne akola na ekoda ye woni ne de we na akola no so kire se ebre bia papa ne beda na sofo penin no ankasa mu no ebre bia one ne beda bia no wo yi hanky e de pepa na se ena ono ankasa ne be ma ho na echire no so no ma me ye se o the case ne kwa police for ho do mbeke bia wo mfi o de ko ho no oma okonfo bi efre no tete ma me ne se sa nyama na wo ye ne si wanyai a obehye one mame na mu ene na sefonia no we eye sunsum sem ene wabo so no unim se oba na obi ada na osane ngakona koda na ebiem so asa pepo ngakona se na asa de konfa be ma eja kire ya seketa bi eni so fa ho ye de radia se meka se sofo no mfiri nyame straight o mfiri nyame so ti ase de enti am so mfiri nyame ne se oyobi a ode tworo kronkron we nenam a okinkan Leviticus chapter 18 verse 1 eba echibia sam o se enam wachiwade enam sleeping without information enam wachiwade ena kinkan verse 19 ba 22 a o se enkom ba ho e wo ne nsabuom enti na oba no nada na moja aba na sofo wo de hanky epepo ba na ede na ade koye ede mpa na sofo mua wo de koye na se kene Agyapong eyi mutu adia na mo san so di tia sa papa we tese me hu se asofo bebre abobo adam bebre nso agimigimi aye nsempi said Ezekiel chapter 30 verse 1 to 7 no o se asofo na abobo adam modifo ne agimifo eyampa anu na ekoso na ba wotimi ni oba da na moja etu na de ade apepa edi na ade koye in the first place Argentina asofo ne kodai oni yire na sof mami wo ho ne yiri mpoku ya ne na himfie enso no ye eja aje kunko a wo kire ya si o woni wo mo beda kwa akosi da ben e na me fan se ene wo ho se obi your papa e ya hwe ni tutu ni teretere because the wo fin se odo ono kwa na o ye wade aye ya but wonnim nti enti ne rade ka se shuro di oben wo so what you say enipa ne ben pa but onu ne benya wo bejew ti bi mi so ba Holy Ghost and fire prayer ministry a se me nko ame nam ame ne me yire ne nam se nya me yire a wo ma me no mu ye nyame adwuma eno kwan dia no my friends because me ye adwuma ni nyina ma adwuma bie ye adwuma ni wie pe oh okay da ye wi o me so okay obi an kofi nyame ya adwuma be kasa de be sia ya bom pai enu anu ye ko wati ma frem amu ya den yen konko gina man sori man asa eja meka se ye de asem ni ewie nanso asem bakwa baba ma adwumu yen asafo ma no ene ye wogide dodo e wo mumu ana se muamu ena mugu asafo no fi because me nti asem ma me nsem na o tin se ma me no ni gide so pa odo osofo no obo osofo no nanso still na boni we ye de di no ye di asem ba wi meka se odi ni gidie in the first place I was saying kodi ni gidie shawradim na se wo de gidie shawradim ya se oni nyankopon be kasa o kasa gu mfa mem ti wo de gidie she nyankopon mu kana na mosimu na wo hwe no e de hu nyankopon enu ti se me do se nyankopon ana na mosinu anye se menye bone ye na me sumu a menye bone ye ana ma ye bone wo onya bone ye but eni kwansen kama me de ni gidie sesofo ni mu too much o se erade se fa re nyina semi mu na me na meye enye sofo no odu gina o ti se erade bofo ti se Malaki chapter 2 verse number 8 to 9 no Bible se sofo bi o ye erade de bi agina o ti se erade bofo eni kwanso kan jimisem no kan sem o ensem fata patro ati ase enti sofo no gina erade gina mu no e wo se nkoti bi di ma me de fa kwan mi so a e be kire se onyansa wo honkonkun mu ana se erade tumi odi ama no nyansa nso ya adoma kyede so ati ase enti na Ezekiel ka se di fo nkwasiafo bebiri abeba but enya fe enka rade mra nkire so mo ya asofo na bi am nwanwa se ade weyi na members ebetima gine mo gina sofo na chi we di onye ba obekomu anu aye
na kene Agyapong tia na ne humi nyina eche patro ati ase akompre kotia na ne hu nyina yira no so for adentina so for adentina you are so wicked and so dumb so be go to that extent. I say sorry man so dina nyame asem so don't touch my anointed ene sa nyama na keka o nyame asem fa aye asofo no nto mo so de omo fine omo nim de ekọ me mfa ne say sofo don't touch my anointed na so sofo akobọ kro no ne ache no a obeka say don't touch my anointed. I say nyame asem no nyame asem so si e ma ye mokro no de obokro no oben owu ntem no kwa asama do ntem omu nyina mu nimu but omu duru anu ma jampe and don't touch my anointed na say me no maami aba beda no aba betumi a obekọ so anya gidi omimu ana say don't touch my anointed na so shop makwa kotu okutu man 5 million na obekọ ache se okutu be bia mdi fi ba akwa ma poison one obechi mi adi ebusafo aye ensempi de ekọ ni de eni soso pa na eye sofo prophet Bernard Esiam and a day, meaning a singunya yeka and same way at home. And then to open a chakwaya, memano adding a number at to that nanso as sorry and the at the Holy Ghost fire and prayer ministry and no and wadano. And it is for number at to Jana FNC. Adolfo Yadamasi. A ya ye muntina, ya pesa de bia ye back too much GH so. May make us a crew in ano, Mumlambe support one. Na adwumadie ni enkon kan ye wo muntimi embrodi adwumanim ba bia me nam pa me mai fra me se me mura me pe bi nsem nkyira mo no me ntimi ntwoma no nsi fom but me sramo come and support the work, the good work they are doing. Me number ni nyame difo 0249 631 876 0249 631 876 Afenso 020 385 1633 020 385 1633. Peace, shalom. Prophet kasa no amfa de twato no anka ho no o se wo dantem pant wo fra no afre e wo bra esefata emuwe de mo hye ne so nam nye ne sa emfa man pepepe midin de na ama owusu a subscribe se won subscribe na ebie mo so no follow your IG page at @tumagh_, and then hanam di edwumadie no ebesin na me adoma ye besan edi enhyemu biem makram Prophet kum chacha on se me catch o say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura